Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we ni sambul vinaka. Se koe ngona pakaleleka ni noanda itukutuku e nambungi e tindai. Tini kalima na liuni vanua e sa sianga tuka na ngunungo na nondra pale. Salumundre tuka na kia na mai kama ya ue rona pale e kavika place na ulu na kasi e na kavi e tindai. Wambauti na tegi vuna kama e nanduana pale kaya ngai tete ki nanduana pale tambarua. Totolo sarana tete ni kama e sianga nindua e pakalengai na nona mbula e nabuku ni kama ungo. Tomani tiga na ngunungo na pipanga ngai ni tambara ni mbokumbuka sebu bukatapa na kama. Tukuna na ililu ni mata ni tu porrengemba ni marama ni pono viti na ngunungo e lako turumatigo endo na pesau gome na kia na sa tegi bu medithivi na sala pakamona libliba e na kia na pakaturita kataki na nonda ponua e na kia na maitabuodi na ipolatar ni turponua na i passport e Londoni na muni madhawa tukuna mba ni marama ni toso vina sartiko na sasanga ni mata ni tu e kurene rimbimbi na kena toso kiliu na nonda ponua e na kena pangataki na peka wakamona libiliba. E ratiko na ndona vuli e lami ni bagaleslesi ni tatangumaki e na kena peta notaki na maroroi ni nonda ponua kena lawa. E sona nrendre so tavi e seado pankauti kumai e sona nrendre kapita notaki na loma nimbose yang kay sotabi pagandua ver na ipagalislesi ungo. Tukuna na ipagalislesi ni Australian Pacific Security College, Robert Stiles, ni ruimbimbi na kena pagayador na vika e sabitan nota kaya na buli ungo. E na kay pataparitigo na buli singa rua e na singa ni mataka. Kinang kito, sa botok nga ko e pa na singa menatigi kina na sota-sota ni Dubai Sevens. Iya na maki menakadipagitigo na singa lutulebu na dan ratu na nonda torbo na pagita viti ko na sot ngo viti na sot tigo ke na timi ni chabani na matay ni gitu tombu ni sibi na pa na ruo miniti na mataka dada ni bagarombo ko ngo may da vekir na pagaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri rauni na seman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bagading vinaka. Na wai ni matenganga ni bebanga matini taki rere maki. Waku ego tani mai na wai nganga ni bebanga matini taki. Menta dobata kamunuta kamurusa. Bula, wayawa abini sararane. Wayawa malika patilagana. Na makikira o na mataka bo. Ni boy tiri kali minute me ono kina tini na be mataka. Moni tiki na bo rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.